RUNMAWI TV here to te in safa in Chibayle vekule tuna hian MZU kanom meka MZU Mizoram University tan shila kanom meka the boina hian in Virthli program cultural day and mang meka RUNMAWI TV te chuanin athei angatam stall te tin SC President Tepo Kom Kantumanga Tiltam Tagrontilan Kantum Dona kan shote atir janga top thlenga milau thir turin kanon sombok chewani Ole tuna hian kabula hianin Mizoram University Students Council President Vanlil Ram mangaya aoma ani hi Virthli chungchanga komna hun kan han nei lok don ani chuanin ramte hei Virthli hi ramte tin kan ko me chega doro I Virthli hi engti ka changa lobwa sei to nge ani a chuanin mingtam tak zinga engati Virthli kher ti hiani Virthli hi bulthut rang kan soizon ni chuan kumsang ni pakwa khan hemi kan share la inferno concert kan ti hi bul kan han chan ma sabera sang ni pakwa khan hei hi face ani tok lawe ti te pa khan soi kha om thina hemi wang hian kumsang ni som pathum khan Virthli face bo sai chan ni ta a khati hun lai ro kha chuan Virthli tel ni lawa vibrayo ti kha ming khan am pho thida kha program kha ankal sau zela ti chuan kumsang ni som pasari khan Virthli ti khan kan letta a ti chuan tuna thleng hian Virthli ti mingi ala putlang ta ni ani chuan hei tung kuma hianin nova era ti kha kan sheta hei enge a om ziani le nova era hi MZU SC meeting ngun taka angai to hawa kan pho anita nova era kan ti chuan nova hi latin tongin new tina ania era hi chu era hi ni meita nova era kan chu new era ti anita omzi hi ol sammel deu lang zi hi pho chan big reu kan neya MZU silver jubilee hi kumin hian kan celebrate chan dona he wang hian MZU silver jubilee share deng na ni perform hian new era tin kan pho ta ni ani chu mi ming chu alo ril reu hle me ro om zatam takalo nei ni chu ani chuanin hei Virthli 2025 hi engting students council te engang takai nge inin nam noi te tin engtangin nge ma in lak chaudan thamin han shil ta che nia a program hi chu ni kumla matanga ka hanin bo sai chan chu ni to a ni kumla matang ngai to na ka han nei to kumin kumtil matanga ma kan lak chan te khani ta ka han bot saya a program hi MZ hemi bo sai MZU lam tang han sum ho de bo kan neya ama ero chu program hi alian ta e ma he wang hen MZU atanga kan poisa nei rin ko thi chuan atlin to big lo he wang sponsor se te bo kan zong la sa a hete hen hun sang sang kan sum zon khom le MZU in subin pek hang hi students council de hian kan bo sai thin ta ni he program hi ani chuanin professor te lam hianin enge contribution an nei VM hemi Virthli a hian sum hi zo tamzo khu chu MZU in nei pek hi ni ta professor te tanga contribution am chu tuna voina he cultural day tuna ka thum thak te le hemi program kan nei na huna hian cultural day hi professor te lamin poisa ron thona ni ta professor te hian mizuta anmani teaching association lamte munsa lamte alumni le NSS te pon hemi program a hi jom poisa ron thota aba ka hi chuan aron thotam lem lo zitri tu te lam hi chuan ani chu students council te chu hemi Virthli bi ga zain ha hle don ni mo ha ve thei khop mai ani chuanin kumdang de na thirin hei students council po kumtin kanin thak angani ta a ta chuanin kumdang de na han thirin enge tun kum Virthli hi adang lam na nei shat kumin chau en hi chu soi thei chu ka tilo ma sen ni kum ne kha en kop ngai hi ka ti a ama Virthli kan lo bo se thina chuan chun lam ani charchara inferno zana concert kan tipop zel khani ta ni kuma tang khan night life kan ti mai zan lama MZU park a zai thiam sang sang tere concert kan nei thinna he hi ni kumlam tang han bulka han chan nei ta stall te bo hi ni kumlam tang ka han da chau chan nei ta he hi ni kumlam tang bulka han chana ni kuma kan uten an malang zara kumina chuan he kan chun zoma ai thazok changtung zong kan ti pha theya he hian mi pui te bo hip kho viewing ga shia ni he story mun tina hian hmu tur om ta a chu entina he I nakina kumdang zela te post store run la hong du tam takan run la om do na chu engtin nge tu na han stall hi book lo ka ngai nge engtin nge stall booking hi in kalpui le stall kan kalpui dana hian stall hi om za thi kan bit tuka achan chu adu za ka han ti hi chuan an mani sum do ne po university ya kan nga ya he wang hian om theza tur ka han siam rema he chuan kan program hemi organize na hian event manager te hi kan rot thin boka hen kan event manager te hian stall lama I chuan min en pui viawa an mani ko he kan da na chen po tam boka ti chuan social media lama Instagram lam MZU students council page le Virthli page atang te hian I kan chhuah a chan the ti ten adu tan he tang hian mi pui te hian anon sang thei thinang ani chuanin hemi stall book man te hi engza bor vel nge in TV tuna hian ni khata hian sang ni zanga in stall hi an lua thida
square khat chung hian ninga chunga ni chuan sing khat sang ni zanga hi ni ta amal stall setup na man nen han khai khini chuan a in vatok vel viwa lep po omlovin hemi anma ni ti deu ngor nan program hlotin zong na hen kan ti ni bere hei hi chu ani chuan MZU hemi campus a hian stall engzangi om thei tuna hian stall somthum chuang zet kan han buat saya apia lama han inon huni chuan kan main gate lama khan food court haule food so sang sang kan han da khoma apia dewa khan arcade kan han buat saya apia khan product stall ele in nilo thil dang han zor na product kan han buat saya ti chuan heng kan buat seme ba he auditorium bul la hian zilai ta na du ta stall bot hon na hun kan buat saya ti chuan helam to kan the kan ni chuan henga hian zilai ta auditorium chunga po hian ele in nilo zor na hun kan buat sai sak boka heng te hi stall kan nei chin chu ni mai ani chuanin students te hian tun chum Virthli 2025 an hlut tok ni ni sha em hlut tok khobin ga sia zirlai po kan tama zanlam han enila akal hi zirlai kan thnema pon lammi pon ongkal hnem ma se zirlai po hian an hlut tok khop mai pon lammi hi engang che nge visitor si kan nga lem imse dewa hian azan tin hian an tam tel maya ticket kan sian ta po hi zana hian kan shal hnema I kan be sei dam phei chuan inferno zan phei chu asang chuang rongkal thinna ni a zantanga po hian atleng lama zanga tal te chu rongkal nge nge pon lammi hi a hlotling viau zening ka sia alom om lu tuke ole hun chatak min pe kan lo me o ke ni po kan lom lu tuke ole hei tuna hian kabula han usite ya oma ani hi Mizoram University a hianin Students Council kha President kha kumsang ni somni pathuma chang sang ni somni pali chung kha na lo ni to a hei tun chum Virthli hi mu dan te kan zo don ani chuan usite enge tun chum Virthli 2025 i mu ve dan le ya hei ni khat ni tang khan ga han kal hala ni kum lama kan lo ti fel lo tam tak a masona tam tak ka muin ka sia night life te introduce ani ani kuma chang tun kuma aya program chang tung zo ka ro man na siam le ni a zirlai tam takin hei hi nuam an tin ka sia an enjoy bokin ka sia hei bak hi om chong in ka shelawa shoi tu lam le organizing member zong te fakan phu lein ka sia ani chuan tun chum Virthli 2025 hi students te lam te pachang po in enge an hlut tok ni inisha em kan lo ral clear dan le an chevel clear chuanin an hlut tok viau chon ka sia chu ti ruale ro chuanin enge hemi chol rem changa hoten om le zeu thina heng ho chuan an chan ro pui ka ti he chuan ani tak chu ani chuanin hei zan ina kasavate movie kha RUNMAWI abstinent trong ko bin han tlang sar do ni han premier na in han nei do ni ta chuanin enge hemi kasavate a hianin engtyang chen ngei lawin nam hnoi vele wayo production noya hianin editor le cameraman angin kan omani bera in dai launa na deu thina wang hianin a role pa ngai tak pe nei le thelo ke ni anga chon mo a main bera chuan cameraman angani ber chu ani chuanin enge tundin hmuna hianin ticket te hi in shal tam thokhat to em trailer kan ti chhuah ma khan ticket zavel kan shal mana MZU chung runga ta hian pon lama kan da chuak che lawa zanin lama hen kan shal lenga kan mi som te nen chuanin ticket zani atanga zathum vel te chuan shal bel thei tura chung in be sei deu ani tak chu mi puipon students te pon an hnu thiam tura ngai la tero voina hun chadak min pe kan lom lu to ke ke po kalong ne okay hello hi and please can you tell me your name, your department and where you came from? My name is Shrabanika Borua. My department is Mathematics and Computer Science, and I am come from Assam. And are you going to participate in the dance? No, actually, our group is participating here. Bihu dance, Husori dance. They already participate. It's already they participate. They are wearing their own traditional dress. Yeah. This is our own traditional dress. Yeah. And what's this name? And gamusa, the gamusa. Assamese gamusa. This is. And what do you think about this 2025 Virthli? Yeah, it's really a nice experience here. The environment is like really cool here, and we are really enjoying like many different like Bollywood nights is there, retro, and many things are there. So we are enjoying a lot. Really, it is a really fun. Okay. Thank you so much. Yes, down tuna hianin kabula hianin hei nula mer chadeu deu le tlangba mer chadeu deu anoma anni hi mizawan nilawa chuanin eng dance ngi anun perform don tikan zo don ni what kind of dance are you going to perform this Virthli? We already performed Bihu. Yes. And this is Meghalayan or no, Assamese. Assamese dance. Can you show one step?
Can you show us your one of you? Okay, let's. Oh. 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 Okay. Thank you so much. Thank you too. Okay, please can you tell me your name and your department and where you came from? My name is Kamdir Tabiataga. I am currently pursuing my Masters of Education here at the Department of Education, and we are all from Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. Yes. And what are you going to participate? You are going to participate in Virthli 2024. Yes. It's a dance competition. Yes, for the cultural competition, we will be presenting from one of the major tribes of Arunachal Pradesh, which is the Nishi. So the attire that we are wearing today is from the Nishi tribe of Arunachal Pradesh. Can you tell what is the name of this necklace? In our language, it's called tasu, which means the beads and all the structures. And the yellow color that you see is worn by the guys, but here, if you can see the blue color, it's only worn by females. Oh, and what's this meanings? This is also called tasu. However, the color also differs according to it. So actually we have a history because we already shared some barter system during the when we had shared with the Tibetan, we shared the stuff. So because of that, we got all of this stuff, and it became an integral part of our society. And what is this? It's a big sword. Yes, it is a big sword. It is a big sword. However, we made it on the just out of spontaneity. However, we call it Dao. Yeah. No, sorry. We call it Oyo. Oyo. Yes, Olyo. O-L-Y-O. Olyo. I know it's hard to pronounce, but. Okay, thank you so much. And are you going to dance in Virthli? And please, can you show me some steps? Dance step, please. Okay, sure. Yes, we'll be participating, and I hope we win also. Okay. Let's do the buya, no? We're gonna do. I will stand here. Okay, we're gonna do buya. Okay. One, two, three, go. Oh, thank you so much. Hi. Please tell me your name and your department and where you came from. My name is Andriana. I am from the Department of Forestry. I'm currently pursuing my MSc final semester, and I'm from Shillong. Oh, okay. And you are going to participate in Virthli 2025 dance competition? No, just my friends, my fellow friends from Meghalaya. They participated. They had already given the performance. Oh, okay. Yeah. And please, can you tell what is this and like that your traditional dress? Oh, okay. So this is paila. It's one of our traditional jewelry, and this is Sharandang, and then this is Mukka. This one is Rindia. Yeah. So these are all our traditional attire. This is of the Pinar community, the Jaintia community. Oh, okay. And please, can you tell me what is this? Well, this is a sword where we fight against the enemy. And this one is Simpia, where we show peace, love to our family, friends, and to our loved ones. Oh, so much. And what is this? And this one is called Paila. This is a Khasi traditional jewelry. Oh, okay. Thank you so much. And this one is Chanpong, and this is Chante, and this is Kabo. Chanbo. And why are you wearing like this hat, girl? This one we call it Chanspong. This one is like it's a traditional turban. Oh, and what is this? There's the flower. This one we used to perform it during the Chat Sukra, before the sowing season. And please, can you show me a dance? A dance. Traditional dance. Okay. Okay.
Okay, thank you so much. Bye. Wait, one more. Cái lầu mày á, John, and you learn one Mizo language. What is it? cái mà ngái trẻ. Kamangai chair. Please tell me your name, your department, and where you come from. My name is Ankurjyoti Bhuya. I'm from chemistry department and I came from Assam, Mazuli. Are you going to dance in the Virthli? I already danced. You already danced? Yeah, Bihu dance. Oh, okay. Please tell me your traditional attire names. This is called gamusa. This is the traditional attire of Assamese people, and this is it's called shula. Shula. From Patmuga. And this is called surya. And this is called ayona from Bodo community. And what are you chewing? I'm showing kuwa. Kuwa. Yeah, it's called tamul in Assam. Okay, Kuwa. Then Kuwa trial. Thank you so much, Ankur. Thank you. Oh, hey, tu na hianin MZU Virthli food stall. Nang muna kanom meka. Helai muna hianin food stall tam tag oma. This one hey kabula hianin rich dabatia oma. Hey, ani hian nei tu kan hang kom lo nang kapi. Initial cha em. Chave khate. Enge initial ten wa mem bipui ten on kal tamem. Zan lama hian tam khopa. Chuna hi chuan he mina re dewa mo. Ma se vo in chu kan tam tura nga yang base yang. Ani chuan nang mani hi dor nei sa nge hemi Virthli tura ron in din chop. Dor nei sa. Khoi angin nei. Bazar bungkon dor puya. Ani tak chu lo initial cheu ru Kan lo me. Ole tu na hian kabula hianin Virthli event manager uma ani hi aming te lo soinga tin a department te han soite le. Chibile kami Moses Laram Thara kanita management department training kani. Ani chuanin hey manager tuna event manager inta engtin nge hey stall te sakte angaya te angaya engtin nge bungrua te inla khom dan te thopui te neyem. Nia hey pathian zara I thopui thatak kan neya mark events te nen kan thokhowa stall te mai ba ka setup shang stage angzong te le hemi Virthli bi ka tan top hian setup partner in ya mark events te nen hian agreement te kan neya tian lotling takin kan mang chauzel. Ani chu hey stall te hi tam tak om ta engtin nge heng tyang te hi in kal chhopui dan. Stall hi food ti thumangin kan clear shanga food stall te arcade stall te le product stall te anita product stall hoin autonomous stall an mangta hei la muala te po products and display na an mantrin stall chaber ang te kan mangta so in food stall canopy ten te kan mangta so an food stall hian tuna tak hianin stall somni le pangavel oma hengo hi nikuma kan Virthli minon telpui to te nita atamzo hi chu chona treni chu athar te ang nita nikuma minon telpui to te ka chu anron telnon le vekta choin aba kanon hi chu kan flyers te kan CM ta khat tang khanin kan quotation ten lo changa ti kan minon telpui ta chuan nikuma kan ti lo product stall hi tun kuma kan ti thar ni ta hei te hi mizozing entrepreneur thatak tak te nom ta engau te nan product on display tur hi flyers te choin anon changa ten hotling takin kan mang chauzel. Ani chu hey ani chuan inferno lam te po engting nge management in kalpui le. Hey inferno hi naktuk zan lama hen kan mangdo na in bot saina kal chho map maya artist te po an chacheo chowa tun inferno tur bi ka tan hian lotling takin kan man chho kan ring ani tak chu alo mo me hun chatak min pe kan lo me hey tu na hian kabula hianin mizo thomno mizo nampuan te tyang te inbel annon oma kan kom lok don ni engi an inbel an thomno inbel te hi engi an ni an shaim kan zo don ni chuan ama sa in minglen department coming chulal road sakani at mizo department na changin shechunga colony kan ya mizo department na changin Maria Mal Somthlam Pui kanya mizo department thar ani le ipuan bi hi enge mingle Marpuan ikor hi Markor tho nia ka chipo Marchi this one ni le nang ipuan ba hi Claysun puanania chuan tri po hi nia dear le chon po hi ni chuan nang ngot ka ba hi ngot te kherania chuan in ka ha ki thang chuak tor
อันเชื่อจังคมไม่อันเถินทมโลหักเตเลยแต่ส่วนนี้ cultural program in บ้านมี auditorium ว่ะ โอ้ เอ็งอันว่ามินเตียม อันรวมครบไหมส่วนนำช่างอินทวมนักกันเตลบุกก็ข้าโลกทักมีแต่เลยบุกอันนี้เลยวิธีที่วุ้ยใจกันนั่งเงี้ยเลยตุนที่อวุ้ยนี่นั่งเงี้ยตุนที่อวุ้ยขัดนะอวุ้ยขัดกันมันนะจะอยู่ไว้รู้ตาจนตุนที่อวุ้ยขัดกันนะโอ้อันนี้ตักจุนน้ำด้วยน้องมังโดนเนี่ยอะไรเฮ้ยดูนะฮันอินบัสกินโรบินส์ฟู้ดสโตร์ละกันน้องเมกะวุ้ยนะฮันอินเองติงเงอินุนโพสต์เทอีโมบัสกินโรบินส์เล่อีเฮลมาฮันอินอีจูสที่ช่างอันนี้เด็กไหมจะเอง flavor ติงเงเฮลมาฮันไอศครีมที่ส้มก็ชอบชอบกันส่วนนี้ช่าง roasted coffee ที่เท banana strawberry black currant ที่เป็นกันในนู้นไงอันนี้ตักจุอันนี้ส่วนนี้เองอินเชลเต้นว่าเบมอีวันนี้จังก็อิน open เวทีอ่ะโมจงส่วนนี้กันนี่เชลเวฮาจ่ายนี่ไม่ตัวนั้นกันเรซไว้อ่ะอันนี้ตักจุแล้วอินเชลเจ้ารู้กันรู้ไหมเฮ้ยดูนะฮันอินฟู้ดสโตร์แมกมาบุละกันดิ้งแมกมากันดิ้งตุนจุ่มวิธีฮันอินเองอังจีเงอินุนชอบชอบเทเลยตุนฮันอินโมฮิโต้ช่างกันเนี่ยฟเลเวอร์ช่างตินปินาโคลาดังจีเดตินสแน็คส์ไลท์สแน็คส์โมโม่ที่ยังนั่งเวลคริสปี้ชิคเก้นที่ยังนั่งเวลฮูบักอันนี้ส่วนเองอินเชลเต้นว่ามั้มจ้างเลยสักจ้างเลยหนุ่มเดียวจันลำหินต่ำเดียวมั้มจันลำจวนต่ำเดียวส่วนเองที่เราเงินชุดจันลำมาเฮียกี่มันนี่บิ๊กสโตร์ตักที่จุนิจานะก็จนดาร์ขัดกันหัวบ่สมปันนี่สมปันเล่นจันเวเราเบรสมปันเล่นจันเวจุกันแข่งอันนี้ตัดจูอันนี้ส่วนนี้เฮเองอินทิลส์ได้หันโชว์เวชิมชิมเราตัวเฮงเฮกันแห้งเขาฮีกันโมฮิโต้โซนี่ตามว่าอะไรฮีกันorange strawberry blueberry mango virgin ที่เวลเขานี่เฮงกันดิสเพลย์เขาฮีกันเราทักไล่ตักเราเนี่ยอารมณ์แข่งเนี่ยใช่ปังกันตั้งเลยไอ้กุมน่ะหุ่นชัดตักมันเปกันหรอไหมเก็บกันหรอไหมเฮ้ยดูนะฮันอิน back on board store ละกันน้องเมกะเฮริบูร์ไม่อะบุยอะฮันอินเองเงี้ยอีฟิล์มนั่นลำซีเตไอเทมเองสังเกตนชอบชอบไทยไอเทมฮีปัสรีกันรอนนี่เทียมโลเมชินปันฮีเล่กีมาสเตอร์ประคัดเล่แฮมเมอร์ประคัดบาสเกตบอลเล่สุดท้ายโซ่คุยแค่นั้นยาฟันบ็อกซิ่งกันในบ็อกอันนี้สุดเองเงี้ยรอนติตูเตรอนเตลเองซีเตโมรอนดอร์ตูเซวันตั้มเอ็มอันเสียเวรีบิ๊กตะกินสันลำปังฮีกันเสียโม่ส่วนนี้จุนี่สัตว์วางเงี้ยเข้มยันกันออลเวเดอเซลชีนะอันนี้จนให้เบคอนบอร์ดกันที่จะมุสลิมเขากันเราแชร์ลาดาแค่นี้เสียมุสลิมที่รอนดิสเพลย์ตั้มเอ็มตุนชุบมุสลิมกันรอนติ้งเตลละวะอันนี้จูอันนี้ส่งกันรอนสิอันนี้ตักจูอันนี้จูอันนี้เฮ้ยวิธีฮีวุ้ยอิงซาสโตรนี่รอนหุ่นนั่งเงี้ยอันนี้กุมเล่ตุนกุมฮีอันนี้ไม่นะเองนี่กุมเล่ตุนกุมดินหุ่นนะเองอันเหล่านั่นเตเองจู่ๆดังลำแต่เดี๋ยวตีเนี่ยยังไม่โซนกันเตียโม่จวนกี่มานี่เรามาโฟกัสเซลส์พออัพเวชตัดตุนกุมจูกันล้มขบไหมอันนี้จากจู่เราอินชัลทัวร์กันรอนดูสักเจ้าลงเนี่ยเฮ้ยตัวไหนอันนี้โลเลยโลเลยสโตร์ละกันมาเองโปรเจกต์รอนกันเล่รอนโชว์ที่เลยเฮ้ยลิปตินเตคอนทัวร์เตอายแชโดว์เตอันอมเป็นวันคอสเมติกส์ลำปังเตสกินแคร์อันนี้จะอันนี้จวนนี้อินชัลเตนว่ามิมอาเซียเวเขาเองที่จานาดารินซาเวลทิ้งเงินชุดชิน11:30ตั้งปุยจันลำอินชัลอันวามโซเกมไกลลำปังหินวามอันต่ำจวนนี้เองอินสตาแกรมละมาเตอ account เนมโลเลยติดข้านี่ไหมอินโล follow เวชเชอร์ตัวเนี้ยอันนี้จันลำอินชัลเจ้ารู้เฮ้ยดูนะฮันอิน SDA Hub Store ละกันน้องเมกะจวนให้ดูนะฮันอินเองอินุนกันชัวเลยอีเกมานี่ฮี SDA Hub Project MZU เนี่ยนักอะไรกันนี่ตามโมส่วนเกมานี่เสียมไงมอริงกาพังคุกกี้กันเสียมเตหิมปุยกันเสียมเตแคปซูลเตเล่จินเจอร์เบอร์รี่ลาไบต์ติเตเล่บูซูอีเองฟู้ดเทคโนโลยีตุน PhD ที่ไล่ไม่กินนะอาซิร์เซียน่าจังอาเซียมเตกันรอนทบซัวกันนิดซูเฮ้ยอันแคปซูลที่กันเอ็นลูกไงเฮ้ยเองตันไงจังไกละเองตันไงชาอีโมไอ้ที่เองวิตามินเฮต้าเฮียนอัตเลเวก้าส่วนเองimmunity เตบูซามิเจ้า
mi zo chong tak phei cho hei thing be hloyan ti kha ni ta ni chu mo drumstick ti tenan ain lo ta a chu mi zo ma hian tuna la om lawa shim min chu ke mani project khan kan cultivate ta ti khan khami mang khan capsule ti tiang kan han siam chuak le ni chu ani chuanin khata khan bom khata khanin engzang he om somruk chu engzam an nge zathum man ani chu ani chu hei lo dor ve chho lo ne SGI hapte kan lom le to ke hei dun hian in piece of cake kan share lar me kha helama MZU lama stall an honga voila hian engeng te nge in run show the ima voin hi chu hemi chicken biryani le veg biryani ni mo chuan sticky rice ball chuan ice cream helama hen juice le cheesecake chuan pumpkin tart le lemon tart kan nei pa mo vai ha in varon da kim ve tro vo in chu chuan ani le zana dar za bel thengin hon chin 10:30 tang han gain ti fel tan ege in shalte nuamem ice cream hi zia nei hilang hi chu pangai ve tho achunga khwa nge chut na in siam nge chut thai tu chuan customer should thai ani tak chu lawin shal cheu ro khati zong kha Virthli cultural day kan han fan kwal na te chu ani a thir tu mi pui te pon hmuhnawm in lo ti nge kan be se ya thir tu mi pui zong te in zawa in hun man nuam vek ole